Kemana tukang ojek yuk jangan rek melipek cika pasar. Non mang, Mang, ada mamang ojek lain? kok yang disangka tukang ojeknya? Apa banget aing mirip tukang ojek gitunya? Aing penasaran kene. Sanya etanya. Jangan kasih neng Ica. Aduh. Semoga saingan yang keluar mah. Ah, di dia yo haran yo. Lampu caraan, secara di lembur. Parwek, PLN kan bayar ya aduh. Woi, Mang, siapa tukang ojek lain? Emang mau nanya tukang ojek mamang arek naon? Rek ngojek lah. Laju, bisa ente mamang nganterkeun urang ke pasar. Angkut bela, lumayan kebeli-beli rokok aing. Ayo geh mang, berangkat. Berhubung ieu peuting. Wan itu mamang 50.000 ongkosna. Mahalnya ongkosnya 50.000. Ayo Mang, berangkatlah. Doangna aing butuh pendapat keneh ya ti Augen. Can pasti kamari pendapat ti manehna. Ah itu ya. Bulut nama asa kenal ya tak. Familiar kita bulut nama pasaran. Kita diangkut lah. Nyekelan emangnya, mau kencang. Pulang gitu. Halo. Mang. Halo. Ayo Mang, berangkat. Siap. Halo. Mang. Woi. Wah, begitu. Surabaya mang, ulang amin dia uang receh. Betul. Pangamen merenai. Woi, Mang. Lo, aing lain pangamen, Mang. Woi. Wah, kena hipnotis sih jelema ya udah hade. Dak, jadi paneglang ayam mall. Kira-kira eta mall tutup can dak jangan rek melipet jeung lebaran. Mang. Woi, astagfirullahaladzim. Juri goblok. Astagfirullahaladzim. Jurik naon eta? Kok di kota aya jurik? Bedul. Aing saka jurik saya. Tapi aing izin ya. Ka mall beli peci doang. Ah, kayak bela aing. Kalau ada plan lain capek. Teh kena ieu lah kena sahur. Astagfirullahaladzim. Jurik. Ampun jurik, ampun. Ampun jurik, ampun. Ampun jurik, ampun. Ampun jurik, ampun. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki kita Abdullah biwa bika ya rahman rabin. Jurik lembang jurik. Oh, salah babacaan sih mah. Eta bacaan buka puasa. Aneh sih kita. Terus pencuri. Sendang ayo. Karuan sih mamang.
Aing teh jelema asa wau. Teh baju aja. Belum kamari kita mah. Mang. Mang. Mang, gimana sanes nu kapanggih teh di musola kamari? Ieu malah emang sakit ya. Duduna Haji Rustam. Nya mohon. Hari mamang teh namina saja orang can kenal lah. Ku menangis di sini ku menantimu hati ini. Oh jing. Ngaran urang Mang Den. Oh, Mang Den. Mang Den balik ke mana gitu? Urang geus taraweh, Mang Sapri. Tah di Masjid Agung. Maksud di mana? Urang tadi nama arek meuli peci ka mall, tapi jam sakit mah tos tutup meureun. Atau jam saki Mang. Terus tutup. Mola. Skip aja lah. Di lebaran naik kene. Hati ini takkan pernah menunggumu. Oh. Emang kuari jam seberapa gitu, Mang? Pacarkeun urang mah sore kene. Ati yo Mang, kira-kira sore sahur ya Mang. Saya balik yuk. Ayolah, yuk. Na hatimu tak akan pernah. Ampun Jurik. Ampun Jurik, ampun. Ampun. Anjing. Tanu jurig-jurigan saha euy. Woi, woi, woi. Ampun Jurik. Jadi iya jeung Mang Anjuk. Kunaon Mang? Alhamdulillah ya, Ubed. Urang diudag-udag Jurik ka Ugen. Jurik tadi di ditu tuh. Nu bener bae Mang Anjuk. Bila aku di kota kieu aya Jurik. Jurik asli apa Jurik perasaan? Mang, itu lampu naon anu bagus amat, Mang. Oh, eta Mang. Eta mah pertama digantung-gantungkeun. Bila aku amat Mang. Di kota aya lampu patromak, Mang Den. Keren kota. Sal ge bisa. Iya, tapi mah. Ini berang belah. Ya Allah, eta lampu mani bagus-bagus teuing. Sakri, balik nol ya. Mang Den, ampura, urang ngalamun. Jurik asli mah Ugen. Jabeuna ge di tempat atur ata tadi. Kumaha si Mamang? Sendal nama kuai. Aduh. Ya sih. Siapa Mang? Terus dah udah di kota bae emang Jurik. Semal bener mana dah. Mun balik ayo jangan. Ayo guys balik. Ayo jangan kan poin ge. Kita Ugen sendal urang hiji. Kayak mau deui. Aduh, meuli deui. Mang Den, Hei, jam sakit mah angkot dayang meureun. ayo jing. Apa orang nunggal mobil KBMP tah? Geus tah, jadikeun bae lah. Anggus. Hoi, Mang. Mang di jelema anu make samping na beung Bang. Ari sia saha, teu jelas amat. Ayo dia. Nyang kain jurig deui kalau tadi. Oh, yang buka amatnya. Lu pun dari tadi setuju ya. Ulin jeung Mang Den bae bosen. Buka kau bogok aja nama. Kayang mah apalah daya, tangan tak mampu. Mang Den, ja capeknya lempang ke kota. Lumayan. Sayalah. Tapi lamun Mang Den aing kesepian. Ari buka kau bogok nya. Main Mang Den sih senang-senang bae ngaran buka kau bogok. Ai. Insa eta Mang Den. Berkhianat tenangnya nanya tak. Mentang-mentang aing di lokal luar ti ieu mah. Mang Den. Woi, sahanya? Belagu amat Mang Den. Iya orang Mang Atep ya. Woi. Mang Den. Itu saha dong bengkong amat. Oh itu, Mang Atep rencangan pula. Oh, Jangan yuk. ayo lah.
Oi, Mang. Di mana bae? Karena ketinggali ku gua. Ayo bae jeung Mang, jauh orang di Lombok bae teu kamu mana? Pira aku Mang di imah bae. Lain ngaliangeun henteu? Hah? Ngaliang.